Šoreiz mūsu mērķis ir Ziemeļurāla Krievijā, pie polārā loka. Kā zināms, Urāla kalnu grēda veido robežu starp divām Eirāzijas daļām. Rietumos no tiem atrodas Eiropa, bet austrumos Āzija. Ja skatāmies uz ziemeļiem, tad pa labi no Urāliem ir Jamalas Ņeņcu autonomais apvidus, pa kreisi Komija republika. Visa šī teritorija atrodas arktiskajā klimata joslā, kur gaisa vidējā temperatūra gadā nepārsniedz 0 grādus. Ja mēram kilometros, tad tālākie punkti no Rīgas mūsu maršrutā ir Salihārda un Nadima Jamalā. Pilsētas, kuru apkārtnē mūžīgā sasaluma zonā, joprojām ik pa laikam tiek atrastas mamutu pēdas. Tieši tādēļ Jamalas arktiskā ekspedīcija pa mamutu pēdām. Vairākas pilsētas un teritorijas piepolārajos Urālos ar automašīnu ir sasniedzams tikai ziemā, kad aktīvi tiek uzturēti ziemas ledus ceļi, tā saucamie zimņiki. Tādēļ ceļotāji bezceļa automašīnās ne tikai no Krievijas, galvenokārt turp dodas gada visaugstākajā laikā. Mēs piedzīvojumā dodamies martā, kad vēl ir pēdējais laiks, lai izbaudītu ziemas doto iespēju upes, ezerus un purvus šķērstot pa leduskārtu. Километры превратятся прошествие лет в киноленты, что лежат на монтажном столе. Континенты будут им рукоплескать до восхода. Лишь земля обернется опять кислорода. Хватит всем, кто умеет дышать год от года. Остаемся зимовать. Остаемся зимовать. Остаемся зимовать. Вода замерзла. Перепьемся. Приветом передадите от нас. И с приветом, и спасибо всем тем, кто мигал дальним светом, принимая ответный сигнал этим летом. И так любит рисковать. Ртуть упала, и листва за окном шелестеть перестала. И вдвоем под одним шерстяным одеялом остаемся зимовать. Остаемся зимовать. Остаемся зимовать. Вода замерзла. Перепьемся. Зимовать. 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 Надо чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Океаном с головой уходящим в песок караваном. Никогда не прочесть этих строк, даже странно. Я не знаю, что сказать. Очень скоро мы исчезнем с экранов цветных мониторов. Из подъезда увозят кого-то на скорой. Остаемся рисковать.